Viva! Viva! Itamachar Viva! Viva! Kondial Viva! Viva! Divisionet Viva! Viva! Secretary Viva! Viva! Pues, ya jama en bikalam berajat besit. Oh, en bikukur gai bitana. Bikal secretary John Lubaya. En bikukur gai bitana bita divisionet. Jemi utang dia. En bikukur gai bitana bita divisionet. Ka operation Simun Machiwen Kalang. En bikukur gai bitana bita divisionet. Operation Diku operation Gerol Tordang. Kalam mana begitu deh. Da kalam besit. Asa yindu junubin alkan bisakan ma junubin alkan quiz. Dei junubin alkan jabu yumdak kiu jeral sab konen majuk. Jamai ki limbal yalan tukarin mamujrimin alkan perg di Juba di wilayah Deltanin na del jai umgad ketul Iwan ketul Yal ketul Ajasin kia aja ketul aja yindu dam. Dei kadap kaman ketul. Jida mina kerana min medan di bangga anak mai jadi jemwat. Cantik deh. Lalu itu langsung bertanya sele karena di ujung medan, mamin kini cantik amun aja beda. Langsung mau bamun aja beda. Langsung mau begitu marah, langsung mau baru buju, mau begitu jena, mau begitu laju. Asal aja ada kana mulu, ibarat dulu. Ada rupa sai, kiam, kuat, warga, langkin. Muncir, majuk, motor, gada kiri payai, malah del kulu bong, kaipi, ada kulu. Gada usi itu muncul akoba, ada ujian. Kerana dia jadi, madam musudin, dia cuma asakir. Asakir yang ini PSL ayu akan leader by Dikori Majar. Kiriam dah macam ni cakap gada pajit, mati jual, mati marah ketulu, mati haji ketulu, mati duit arabu. Asal nak pergi, dia tak boleh discounti. Lekin musrudin dia lu jain macam jeral sesuatu. Asal juga amun ajar mafil. Ada buyut ketul nas. Kalau mana benu dia sakar. Dolar kira di muti medan, bangun ajar dia. Di meridian betul. Ada bersyukur. Algar betul nak kulu. Di muasinin betul nak kulu. Lalu kita muasin. Kita jumpa Sudan. Kita sekali rayu, lalu kita kan di Ethiopia, di Sudan, di Kenya, di mal medan terkulu, lalu kita kan di Amerika. Kita ada sama kalam dah, hidup dah, lalu kita beri ni kan kunci, kita kir, lalu pat, ini pun kita kita ada dulu sah, berdekat besar lagi. Lalu kita beri sama kalam dah. Kalau buat dia got mal betul, ini negara wujin bejai. Amun lagi tak ada amun dek mal tak ada duit tak ada madrasah, kita pun madrasah kuil, agar kuil. Kita mana kan berjalan besar kuil dah, kita berkam mal betak di Sudan. Lalu kita got di malin yal betak, rabai yal betak dah. Ini bisa di ger kana, ini negara wujin. Cakap dah, kan badan itu di Denjok, LLBF. Masih kamu ni ujung kita job, yang jadi dacer. Turunau lagada apa? Umbar yang kalau dacer ni takkan mau, dah apa? Asam bersenau, nanti kira safat, ini kita keluar. Ini boleh pun masuk dol, di bitan minum dol jai, bergai cakap ada sesuatu. Aku tu marah kita aku minum macam jeruk muda. Yang kalau makanan nubul. Ini mesti kalam dah, terus ada legai operation Imun kalang, army general operation di sini. Kita ini Lieutenant Colonel Karpol Tunyai.